Siyabingelela kubalaleli lapha emakhaya kuphi na kuphi labanye basetindleleni labanye basemsebentini noma usesibhedlela noma ukuphi mlaleli lalivi le Voice of Hope ulifinyelela khona lokubingelelako namhla kusihlwa uBishop Khoza Joseph siyabuya la sithi khona uNkulunkulu akamlahla umuntu asaphila. Injalo lento mntwana khwehla kubalekile ukuthi uma usaphila emhlabeni okwathi lokho that reality ukuthi uNkulunkulu uyakuthanza noma ngabe bakhona labakuphoqile bakutshela ukuthi bakuthanza but God's love never fail. Yes, so namhlanje siyaqhubeka lapho sibuka nje indzaba yelithando likaNkulunkulu, awesome love of God. Leligama lelithi love, thando ngesindvu line ma limitations noma ngisho ukuthi lihamba liphelelwe ngoba lelwimi lwethu lesindvu line magama uthola lamanye abamafushana kepha uma utaya kulama languages la uthola khona ukuthi kwendwe kakhulu licwaningo emagama lamanyenti uthola ukuthi a original awuthola ukuthi ayabolekwa. Uma sithi kuyabolekwa amagama ngilasta usebenzisa bo context ukuthi sichaze ukuthi uma sikhuluma ngaleli gama leli sishoni njengelithando. Lithando li general ngesindvu kumele ukuthi ngize ngilifake context. Uma ngikhuluma ngelithando laNkulunkulu kumele ngize ngithi lithando laNkulunkulu kanzi uma uya kulamagama laba esiHebheru nesiGreek uthola umyombo walamagama la asuselwa khona ngoba uma sikhuluma ngelithando laNkulunkulu ngesiGreek sithi agape. It's just the word of that explains God's love lelingaqathaniswa nalinye lithando. Now ke uma sesibuya sikhuluma ngelithando lebantu laba ku opposite sex njengoba nginamake Khoza uma ngibika lithando lwami kuye leligama lelo lelithando ngisho ukuthi ngithanza umkami ngesindvu kepha uma sesiya kule Greek language sitawuthola ligama lelithi eros litimele nje lodwa. Kepha uma sichubeka kunelithando leliba khona phakathi kwebantu whether friends relatives, love for my children, silibita lelo philos. Kungako lesifundo lesekuhlakanipha lesithi philosophy, love of wisdom. Lithe love ke labukana nalesifundo leso kwakhiwa lelo gama ngoba lo logos noma asithini logi umele study. Kungako uma sikhuluma logos sikhuluma ngeword kepha ke this is a spoken word. Uma sikhuluma ngerema sikhuluma ngelivi lelibhaliwe. Unkulunkulu makhuluma evini lakhe kushicilelwe kuze singasusi ikhongwane sihlale kulo. God spoke through his prophets kwabhalwa kwashicilelwa livi lakhe lesithi irema. Mara uma sesibuya sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu is still speaking today. That is the logos. When God akhuluma manje kuwe mfundisi athi manje ngifuna ukuthi uqale iprogram lethithe noma ngifuna ukuthi uyosita abantu labahluphekile in a certain place. Uyakhuluma uNkulunkulu kulesikhathi lesikuso. Now ke uma sibuyela endzabeni yelithando njengoba bengisho lelithando laNkulunkulu alinama limitations, alinamkhawulo. Kungako livi lenkosi lisitshela ukuthi luthando laNkulunkulu li unconditional, aliyi ngokuthi ngendeni kuye. Njengoba kithi singebantu we look at ukuthi uyangilalela then I will love you on that condition. Uyabukeka ngesimo lo munye ngathi ngikuthandzela lokho.
Kepha uNkulunkulu akasithansi ngenxa yesimo lesitside noma kukhona lesikwendile lokungqono kuye. He loved us unconditional. Lokuyinto umuntu anganayo phaqala umuntu nje normal. Ngoba umuntu unalesikalo uyasefa lokunye unema attitudes la enda khona tinto. Namhlanje ke uma sikhuluma ngelithando laNkulunkulu kungako John 3:16 usitshela ukuthi uNkulunkulu walithanza live kangaka. It means it's with beyond measure. Uma lisikangaka akusho isilinganiso ke lapho ukuthi akuna limitation. So kusho ukuthi waze wanikela ngenvodzana yakhe letelo yodwa. Lokusho ukuthi lelithando laNkulunkulu limkhoste even his only begotten son. Kuthi and his sacrifice akusimnikelo ke lo. It's sacrifice. Uma sikhuluma ngesacrifice ngilendo lelethi uma ngiyodla ibacon and egg lapha ewimpi. Kunemehluko phakathi kwechicken nepig. Okay. Ngoba kuze ngithole ibacon and egg kumele ukuthi ichicken icontribute. Yes. Licanza. Kephathi kwengulube kubite the whole life. It's a sacrifice. It's not like a contribution. So la uma sikhuluma nge sacrifice in a pain. Kuthi we are losing all what we are giving and you can feel it. It's not like just giving. So is sacrifice yempilo kaJesu ukuthi imkhoste ukuthi atosfela. There's no more need for umuntu ukuthi aye esihogweni ayobhadala tono takhe because it costed impilo yaJesu ukuthi afe ashachwe kabuhlungu athwaliswe amaqala ethu kuze uNkulunkulu ngaye asijustify. Uma sisijustified kuthi just as he is kusho ukuthi kahle kahle asisanamaqala njengoba lijaji likhulumile lithi wena you are redeemed. Uma sibuka la encwadini kaLuka ku chapter nje ngathi phecelezi ngokusheshsha uma sibuka chapter 15 sithola lana ekuqaleni kwalendzaba lithi then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. Bambunganyela bafuna kuva Jesu akhuluma nabo. Njengamanje uNkulunkulu uyakhuluma nawe. I don't know what you are busy with, but lokubalekile catch the momentum. Lesikhathi uNkulunkulu akhuluma, you need to know the time when God speaks. And esikhathini less quiet, lesikhathi sasebusuku, isikhathi less right sokuthi uve uNkulunkulu akhuluma. Laba they were fortunate. Bebaphila ngesikhathi na Jesu asahamba emhlabeni. Kepha bazange babe nale benefit lesinayo thine ngoba Jesu had to die first kuze sibe tindlalifa. Lifa awulithola umuntu asaphila. Okay. Lifa kumele ukuthi umuntu abhali will kuthi uma sengifile nalifa lakho. Now kwakhosta Jesu ukuthi ayisiphambano ukuze thine sithole all the benefits leNkulunkulu asibekele wona. We have the inheritance. Uma sikhuluma nge-inheritance ngoba njengoba sizivala inyanga ya September i-heritage month lapho sibuka amagugu and so on. Now uma sikhuluma nge-inheritance sikhuluma ngemagugu tonke letinto leti letenda umuntu ative anevelu maphila ative aphila kahle azakhohlwe nangetinkinga letikhona. Lithi lapha ke beta bafuna bambonganyela bafuna kumuva uma akhuluma nabo Jesu mhlobo wami. Lithi ke baFarisi nebabhali bawumtela bathi hey lendvodza imukela toni ene iphinze idle nato ngoba bebanga understand umthwalo waJesu mayete emhlabeni bekatele kufuna lokho lokulahlekile. Uma ke uqhubeka iyasitshela ke la Jesu bese uma abeva bawumtela hayi ukuthi bawumtela njengoba ungiva manje ngathi wendani. Jesu ukhona kuva ungakakhulumi ubona inhlitiyo
akafani nemuntu ukuthi kufuna uzumuve akhuluma mara lento lengaphakathi uma usayisho uyikhuluma ubona yona abantu bangaku bluffer or khamba dlale ngawe bakhulume amagama lathi hey you look beautiful kanti mawuguquka bathi wow lo muntu it's not good. Yes. uNkulunkulu ke uma wenda lento le ubone yona kuqala than lo lokukhulumile wathuma eva lokho then wabese wenda umfanekiso lesithi parable ngoba into telizulu ativakali melula uma ngoba angekuthi icathanise na anything la emhlabeni ngoba they are perfect into kaNkulunkulu so kuze ulethe sithombe sembuso kaNkulunkulu the kingdom of God la emhlabeni kumele usebenzise parables ulinganise ngetinto letikhona but noma tingeke tikunikete the actual picture kodwa titakuletha dude nalesimo lekukhulunywa ngaso lapha ke Jesu uyalinganisa uthi bekukhona imvotsa lebenetimvu leting100 lenvotsa kuthe uma kulahleka leyi1 yaletimvu yashiya umhlambi 99 yahamba yazulazula ifuna leyodwa lelahlekile. Look at the love of this shepherd ukuthi uyahamba uyazula uthi mayithola wabita tihlobo wabita bangani wathi thokotani kunye nami ngoba ngitholile into le valuable. We are like sheep to God. Lost sheep uma unganayo uNkulunkulu. So uNkulunkulu uma saqhubeka kulomfanekiso uthi Jesu uma abhiyoza ajabula uthi ke kanjalo nangalesikhathi uma loyi1 abuyela kuNkulunkulu noma phenvuka kunekuhlangana kwalabalungile labangadzingi kuphenvuka phambi kwaNkulunkulu. So kuneligugu lelibalekile uNkulunkulu is concerned ngemuntu lobuyisana naye. Lithando lwakhe liyapheleliswa njengoba ngithi li-unconditional. uNkulunkulu uthanza wonke umuntu lophila emhlabeni wena uyamthanza or awumthanzi whether usindisiwe noma angakasindiswa alina condition lelivele sithi God so loved the world njengoba uNkulunkulu akamlahla umuntu asaphila une chance yokuthi uphenduke before ufa ngoba kungaze kufike kufa angeke usalinambitha lithando likaNkulunkulu. Lelithando livulele wonke umuntu. uNkulunkulu akathi wena ngoba wendeni angeke ngakuthanza. uNkulunkulu uthi ingadi yaJesu iyanele inamandla okukhulula umuntu emandleni esono. Iyakhona ukucoverisha the multitude of sins. That's how love is. La uNkulunkulu the unconditional one. Now ke uma acetha kubeka lo mfanekiso basalalele ulanza number 2 wemfanekiso ngalomnye make lolahlekelwe icoin noma ngathi indibilishi yemali lamalanga sekusebenza imali emaphepha kakhulu ngathi aluze ivalue lawa ecoin kepha uthi lo make uthi uma lahlekelwa icoin lebe yivalue ngoba iligugu kuye asithi nje le coin beyingu5 rand ngaleso sikhathi kumbula 5 rand bekangathenga ngisakhula bekangathenga tingwa ngabekisa nje ukuthi ungathi tsenga tingwa kwendeke tibe ngu5 ngoba singwa kwendeke besenga1 rand. Now ngoba beyine value nesin for le mali lo make lithi wakhweshisa konke walayitha la endlini waphenya wasesha afuna la kulahlekile. Why? Ngoba lento ibalulekile. Now siphile emhlabeni ebantu abananzaba into letibalulekile abananzaba nato noma kungahambi kahle abathibuthi ukuthi ngabe sekulahlekeni ngabe sekonakaleni kimi ukuthi ngingashayana nginembeza uma ngento into lembi mara la sibona umuntu lo lahlekeleyo into leyivalue ukukhohlwa ngako konke afocus aseshe uthi ke uma ayithola le coin wajabula kakhulu waze wabita abomakhelwane wathi jabula nami ngoba ngiyitholile le coin lengilahlekele. Angathi kilahlekene empilweni yakho mlaleli kodwa namhlanje ngithi ake useshe when you can check and search utobona ukuthi yalahleka phi inzaba yakho uthi thola la ukhona khona namhlanje wena kahle kahle ngabe ufa ngempilo kepha waba limited
ngenxa yetimo londlule kuto. Kepha ke ufuna ukuthi wathi ukuthi you are going through, like David said ku Psalm 23, even though I walk through the valley of the shadow of death. David was not going to die in that shadow. Kepha wabona ngaphesheya wathi ngiyadlula la angeke ngife, warefuse kuleto timo. Wathi angeke ngicompromise, I will fight. Why? Because bekati ukuthi kule timo bekavivinyeka ukuze abe stronger than before. Kunetimo leti ungahlangana nathi empilweni uthi bona ukuthi leti betingitrainer betingangideli ukutongibulala. Kepha betingikhulisa ukuthi ngibe stronger than before. Kunema challenges sometimes. Lo mnye bekachaza indzaba athi lo muntu investe kabi imali walahlekelwa ngo 1 billion. Ngithi emadoda 1 billion awu investe umlahlekele just like that. Kunalo mnye uthandazela nje ukuthi Nkosi yami ngimane nje ngithole nje 5000 ngingaphila. So yabuka ukuthi kahle kahle how limited or how unlimited others could be in life. So that dream that is inside can show what size of a person. Kunebantu they cannot stand in a world stage. Kunebantu abangeke ba stand even in the regional stage. Yonke lento iya ngematurity nangokukhula ngakuthi bona ukuthi lesimo lesi angeke singihlule utitshele nje ukuthi because God before me no one can be against me. I will not fall, I will not fail, I will not die before time. The last parable umfanekiso la uletha kuJesu ogqina la uthi bekukhona indvodza lebeni madvodzana amabili. This man wabeka lifa lemadvodzana awo akhe endele ukuthi uma se afa bangahlupheki. Uthi ke Jesu lana kuthe in the course of time indvodzana lencane yasonzela kubabe yathi babe nginike lokungekwami. Bazalwane nani balaleli uyabona lifa alidliwa umuntu asaphila. Ene ngiyacabanga ukuthi lo mfo kumbe wazama indlela ukuthi uyabuka ukuthi babe utawufa. Kwende kabanjwe ngeCovid aphinza avuke. Kwende ke agule. Lo mfana wazama indlela nokumbulala kwende kwahluleka. Lamalanga kunebantu laba insure labanye. Kanti banelihlelo lokwenda more money. Labanye baze baboshiwe ngako kona lokuganga. Benda letinto leti kuthiwa lo mnye ngidokotela kunema cases la lendiwe la eSouth Africa from Durban. Lekuthola ukuthi ba insure abantu sekurathi ingoti endleleni bayafa labantu laba bahamba bayocash up badla le mali. Kunebantu abajajuliswa nethi ukuthi badle kahle akunanembeza ukuthi lento lengiyendile ayisikahle. Ene bayakhohlwa ukuthi siyolanza ngemisebenzi yethu lesiyende emhlabeni. Labo bantu abamesabi uNkulunkulu baphila ba greedy bafuna konke labakufunako, they can do anything, they can kill noma ngabe yini labangayenda ukuze bathole lo labakufunako. Lalela ke mlaleli, ngifuna ukuthi sibone la uma lendvodzana iqela kuyise uyise akazange ayincabele, wathatha lifa lakhe wamnika. Then lithi live lenkosi this young man lo mfana wa exchanger wathatha le mali waya in a far country. Uyabona la ngathi wakhona kuze ende mikhuba la ngeke akhuthwe khona noma ngasabi umuntu. Wafika wagroova little Bible wadla imali yakhe ngetindlela letingasitinhle. Uma ulifunza ngeSwati lithi wadla netingwababa. Now uma ke se ulalela lithi live lenkosi wenda konke lokho kumnanzi kepha imali yaphela. Ngoba imali uma ungana plan yayo iyaphela. Ngakubani lomnye ubamba iloto mara athi I blew it. You had 50 million. You'll ask yourself, 50 million really? Impela nje ngiyiblowe yonke kungasali nginalokuncane 1 meter. Ngishaya ngicecethe. Kubukeka ukuthi lo muntu
usuke walibala ngathi ukuthi imali kumele ibe nendlela yekuflowa because it's a currency, it flows. Kumele kube ne source, kube netindlela la uinvesta khona ukuze le mali ibuye back. Wayichitha budlapha. Let's ke kwafika indlala. Wahlupheka. Uma hlupheka waswela ngisho kudla. Uyabona noma labanye uyabona bangana kudla uya ku dustbin athola nyane lokunye kulahliwe. Mara lo kuthiwa kwaba matima ngendlela emangalisako. Wahamba ufuna umsebenzi wangawutholi. Uma awuhamba nzinza wagcina wathola indvodza yathi uthi angibukele ingulube tami utinike kudla. Mara angamniki kudla. Wabuka lempilo nalenhlupheko wathi hey ngihlupheke kangaka. Mara babe lekhaya unetisebenzi letingasita la ekhaya liqobo. Kepha tidla kusale. Tiyahola. Little Bible, he came to his mind. Mlaleli ngifuna, you must make up your mind. You must wake up. Come to your mind, to your senses. No matter how far you are, noma ushaywa yini, but buye tingqondweni mlaleli. Lithi wasanguluka. Wathi I will arise. Hey. Bese ngiyekhaya. Ngithi kubabe, ngonile kulo izulu. Naphambi kwakho angisafanele ukubitwa indvodzana yakho. Uyabona mlaleli ngoba shayo isimo uma sho njalo wavele wathi vuthu. Uyabona umuntu lathi hayi mina ngidawukholwa ngalenye ilanga. Ngisangicethisa lokho akukho lokuqedza kutawuqedza wena. Mawusaphila phakama mlaleli. Ungafela etsakeni. Ungafela emanyaleni. Arise. Noma usesikweletini endindlela yokuthi uphuma njani. Now uma phakama lithi livlengosi asasendleleni uthi asekutse uyise wambona. Waba nesihe. Wagijima. Uma gijima likhehla ngathi ngiyalibona unlomdzala. Mara waba lelitubane bamangala nebantu ukuthi wagijima kangaka mkhulu kwende njani. Wathi mafika wayanga indvodzana yakhe asajabulile indvodzana yathi babe ngonile kulo lisulu naphambi kwakho angisafanele kubitwa ngendvodzana yakho kepha manje ungangibita njengesisebenzi kepha lithi iBhayibheli ubaba wayiqolela lithando likaNkulunkulu elingapheli without limitation he forgave him wathi ngicela ukuthi uye lapha endlini uyeshawa nathi tindo tokumbatha hlabani kudliwe uyabona imvule nothile kwendiwe icelebration asageza kulungiswa ngathi ngiyabona kukhala music tiyaduma mlaleli ngabe bekunamhlanje besitawuthi kumbe sithi gi ngoba labanye uyabona uma bashaya isigubhu uzakhohle nasekamereni kulala kusabuka kuthiwa kwajatshulwa kwabhiyozwa mlaleli kusemnanzi kanjalo indvodzana yokuqala the elder brother beyingekho ekhaya ngaleso sikhathi bekasekuluseni wathola kujatshuliwe uma abuya hawu bangaphakathi endlini yena uyanyenya ubita sisebenzi uyabutha kwende njani la ekhaya namhlanje sisebenzi sithi hey bhuti wakho ubuyile la ekhaya babe uthe ake simendele lizili uthe uma asasho njalo wanyukubala lo bhuti wakwada wangangeni kulomqimbi iBhayibheli lithi uyise uthi maphumela ngaphandle wamthola alapho wathi hawu utheni ungangeni phakathi uthi le mfotsana yakho le ihambe eyodla imali netihambi namuhla wena umendela lizili mina solo kungihleli nawe la ngenda yonke into kepha ukwazi ukwendela lizili elingaka uthi ubaba hawu yonke lento lenginayo lana ngeyakho udla lenkudlako noma yini oyifuna uyayithola la ekhaya kepha le mvotsana yami le beyifile manje iyaphila mlaleli uma uphile esonweni ufile noma uphila uthi baba ezulwini bekafile kepha namhlanje uvukile ngoba seamukele Jesu namhlanje ngifuna ukukukhumbuza mlaleli sayuthandaza
ukuthi utawuthi uma umukela Jesu kube nalabanye bathagqeka bathi wena bophila ngalendlela awufanelanga kubitwa umntwana kaNkuluNkulu. Mlaleli, ngifuna ukuthi ukwati lokuthi uNkulunkulu akakubaleli maqhubu nokuthi wendani, kepha uma sewumukele uyabonga uyajabula kuba nelizile ekhaya ezulwini tingelosi tiyacelebrate ngekuthi nikele kwesoni lesodwa. Namhlanje ngiyakumema mlaleli ngithi noma ngabe bakhona abantu abakutshelile ukuthi uzamani kukholwa ngeke kwakuyisanzawo, ngifuna wathi ukuthi lithando likaNkulunkulu likubiyele. uNkulunkulu uyokupha amandla okuconfronta nokumelana netimo. Lesi sikhathi uvivinyiwe sitha sathana ukuhlasela ngisho ekhaya, bakuvukela noma uhlaselwe bangani, bakuvukela noma ulahlwe umndeni wakuvukela. Mlaleli, lithando likaNkulunkulu lelidlula kuqonza konke likhona namhlanje lelinganamlinganiso. Namhlanje I want you to arise and say I am going back to my Father ngoba uNkulunkulu uyangithanda. I accept ukuthi I'm a sinner, anginawo amandla ukuthi sinzisa, kodwa I believe, ngiyakholwa ligazi likaJesu linamandla okungisinzisa, ligazi likaJesu linamandla okungiphilisa, ingadi kaJesu inemandla okungihlenga. Mlaleli, kuhlenga okusho ukuthi redemption, lento iyathengwa ilandwa back noma bese ithethwe njengesigcili, uyabuyiswa back ngoba upurchaseziwe. Ngiyathandaza mlaleli kahle kanye nawe namhlanje lesimo lobubukene namsomlaleli. Lo mnye umlaleli lapha besafuna ukutibulala, atibuta ukuthi why don't kill yourself, Jesus loves you. Lo munye mlaleli bese afuna nokuyekela khonza, abona tino ngathi athambi kahle. Mlaleli, the more the pressure and the trials come, it's more closer to your solution, to your miracle. Namhlanje ngifuna ukuthi ubambe iradio yakho, ubambe ifoni yakho, usho ukuthi I believe the power of God. Ubambe emoyeni ukhole ukuthi God is making a turnaround. As you accept Jesus, njengoba umukela Jesu, kune turnaround in your life. In the name of Jesus. God loves you. Siyathandaza. Baba, livi lakho leli linamandla. Usithanza noma sihambe samosha. Usithanza noma sambe samelana nensando yakho. Kepha uma sibuya kuwe sitinikela kabusha, you give us a second chance. Awusilahli sisaphila. Siyabonga umsalo ngaka. Thando lolungaka uNkulunkulu wesithanza kangaka waze wasifela Jesu. Ngikhuluma sibusiso empilweni yakho manje ngegama lika Jesu. Uyaphuma kulomgodi longene kuwo ngamandla egazi lika Jesu. We are getting out of that curse. Yanqanyulwa manje empilweni yakho ngegama linamandla, igama lika Jesu. Amen. Amen and amen, my bishop. Siyabonga kakhulu bishop ewalanza enza balehle kakhulu, icale kahle kamnanzi mawusayicala wasilanzisa tihlobo telithando. Siyabonga kakhulu bishop. Mlaleli, ngiyacabanga uvile ukuthi kune agape, kune eros, kune staljo, kune philios, ihlobo temathando lethi ukuthi mlaleli akwadi walanza Luke 15 wasibusisa wachaza ngekubaluleka kwekulahleka, kodwa mawulahleka embusweni uyalanza. Yes. Bishop, siyabonga kakhulu mlaleli uyatibuta batibuta nala ku Facebook ukuthi bishop asibusa kangaka simtholaphi. Siyabonga Pastor Nkosi. Laphana engodini ngiyakutshela wena uma nje ufika lapha Elijah Mango ujikela ngala kwesekudla moqhamuka ngala eplaza ubese uyakhuphuka ngalendlela leyo lenza wethiwa iMelo mlaleli. Uyothi uma udlula isikolo semlilo primary ukhuphuke nje kancane uyobona lisondo lelikhulu ngalana ka right wakho mlaleli. Ngilapho sihlangana khona Reconciliation with Christ Ministry. Siyangena amasondo nga9 ekseni. Inombolo elicingo 0829670958 injalo lento. Amen and amen. Siyabonga kakhulu bishop, sikubona leli viki lelitako uchubeke usibusise. We can't wait for next week Tuesday. Kuthi mangicabanga nje Tuesday balaleli bathi we can't wait. Sifuna live lengosi na bishop. May God bless you bishop. Saphuma phume kahle ubile kahle ekhaya. Amen.